Hai para teh mentang yang subai bisa cisen kan ke channel jonga teh mentang amupan lek make up kan dia la jong tang shula sempil make up tu teh sapek no sedang no teh mentang ampat sat kemat dengan sat kemat cua teh pek mentang ala dap sat kemat dengan make up kan kejat ambil chat teh mentang ala dap sat kemat mentah nangkong an use chok ni utana pek an spray shadow ni utana dia la jong akan lihat ban kanda ngam show kan ka tona kan lihat sata sa pengayus moisturizer uni daun di Himalaya face gel udah aloe vera gel dengan yus uni yus tuh tangan yus udah sunscreen bang yus pelalut undan tak tangkan dia tak hitang malumalay lah jong dah dai bata ya kiwai dai ba makeup kiwai teh lalek kambah ngaku ale makeup malumala nama ba ngamud lagi ngata tas ni tak tahu ngata foundation ada primer ngata foundation pet ngata unde padu ni way ngayus atelic foundation tangan yusak ni balong kam ayo kendian ni foundation tentang tak syah malu malah dari bata longkum ayun tuh
rong golden rong dok tu dari ba shai rong ngam just pernah ada bata shadow ki ba long shai rong tu baik gini ki eyeshadow nak download ki rong ki ba kuno kuata ki ba long kuno la dan like so I life ngata sa maskara baik kane la ada tak maskara kane bomba tak baik ipad dai long pad ada tak long kumno perlauk sa komen isi ne tenat ne sao ngam so la dapi aku kumno mata sa eyeliner Shu ai wings kuntung lumala eyeliner anda tenat betul lah biar isi dah tak bun ro la yong lalu la snudur lalu la tak bun so ni la yong shushu may bang shufi where is my nanta sa kanyat kane ka eyeshadow kane balong kam ayu kanyat pegang tak mamena po ki under eyes oh
atas ada ini highlighter. Tanah tuh. I need that one. Okay. Apa nih ya Bu? Ini umat cuma kendir nama Pak Bu usik di dalam kumne tak ada. Tim tapan tang ngalak dep ban makeup tim tang ngalak don bat ini rulak dan makeup tinggi mur lejah tok no te meneng klub pendap nama babun kampala tinggal ngalak sulah kalau entah te wat sang ere ampen isu menen nadu bah nad hapor bakut mau tambah melele ipi baru akibat baik kan dekat channel jangan makanya bye. Sampai